تماشاوان نژادم باش دل بخوین دارم لوی درج وره هف پیوینه که گلکی تایبت پیش کشت کم میوان من کیه؟ میوان من کاردینال لویس ساکویه سروک کلدان همو جهان و عراقیه گلک مجارین گرینگ هنه از لگل کاردینال وان مجاران گوتو بیش بکم یکمین هف پیوینه منه کل گل کاردینال کی کلدانان ته کرن کاردینال لیوس بخیراتی قالك ممنون خودش راضي بد خودش تجي راضي بي قالك سپاس كاردينال لويس لزا خوش دايك بويا دما درباسي و دريبو مگوت امي بكرمانجي هف بيبيني چي بكم كردي گوت والله يم كرديش بير كريا كردي ناي بيراتا يا بله شكرا تجبير كريا كردي شكرا ايه نسيت مش بيركر تجبير كر يا تي دقي يعني فهم دكي يا بچك بچك نقلك كرديا زاخو باش بري زاروك بويا شويه موصله 6 سالي بويا شويه موصله هو المال بكلداني داخفنا يا بشرب عربي داخفن عربي كلداني عربي كلداني بدرورة بيتر بإنجليزي إيطالي وفرنسي ألماني جي زاني شويه ألماني جي أمانك بألماني جي آخفين تبخير هاتي هوليري بخير هاتي روداوي بريز كاردينال چما هاتي هوليري البغداي بوي خطر للسرجيانة تهبو لا يعني نا. أنا اتجهت إلى قاواز هاتم هوليري جبر بسبب كشاندنا سحب المرسوم بريارنامه كوماري جمن بو مني كوب آوايكي نشارستاني بو بطريقة ددمكي دكو ليست تو حضارية برزگريكا من آتايبت مع أنه بسروكي كوماري را نبو شيء شخصي من دو جاران سردانا وي كريا و بري ويجي ويجي سردانا من كريا او گريداي پارتيكا يكو باورياوي بسيكولاريزم و ليبراليزم تي از نزانم چه برجواندي تيدا هيكو مرسوما كوماري تنج من بيكشاندن لبالي اولدارن دن هنكو بلاياوان لجير آمنة و هيناجي مرسوما وان هيا براستي از الدستور عراقي وگريام من ديد كوش آلية ياسايفا تو بنگها كاوينينا ماده هفته و سه بنده هفتان دبیجه درخستنا مرسوم یکش دستلاتین سروکا لی تو نیشان تی دنینه کو ببیجه مافی وی هیا کو مرسومان بکشینه پشتی ویجی تو سدم نینه نپیویسته چمکی هنجت چیه تو جالیه أخلاقي وجي من تسوجك نكريا كو حوجبك بريارناميج من بكشينا هروا هاتي كليا من پر باشا بحمو سروكن بريرا ين عراقي مام جلال وباشا فؤاد معصوم ودكتور برهم صالح وتو بويرجي وحمو سروك وزيران آنگو د چارشووه د بوکو خزمتا برجواندیا گشتی بکا براستی از قد تیناگهم چما بریارنامج من کشاندن بێگومان دوێ ئەو دبن زەختا میلیشیایەکە بمهرە مەسیحی دەمابە فشار لوی کردنە داک و من کەدی بکە و ئەس بێگاف بمینم سەری لەبەر ئەژندایەوی بچەمینم ئان حتا دەماک و بکارە ڕەواتیە ji دێرێ وەربکرە و بکارە بکێفا خۆ تەف بگەرە و دەستهلاتا خۆ سەرشیانە هەموو مەسیحیان فەرز بکە ئەس ji vê wê detir tu hinceteka din nabînim paşê ger ئەو پتەشەیە ئەوێژی نەقایل بە من تەشەیەکان و ژویرە پێشنیار کرد و ڕێزاویژی بپارێزە لێ دیسا ڕازی نەبوو هەر ڕژد بوو و نزانمژی دێحەتا کو دەرێ لەسەر وێ ڕژدیە بمینە لێ دیساژی ئەم هەموو غەڵەتیان دکن و پۆشمان بوونە ژ غەڵەتیانژی وەکە کارێکی قەنجتێ حەسباندن تو کەس بێکێ ماسینینە تەنێ خودێ بێکێ ماسیە دبيجن يعني احتمال هيا جبركو بابا بيشوازيا بابا فرانسيس بيشوازيا سركومار عراقي نكربة افجي سببك باكو يعني ويجي وكا ردة فعل وكا كارفدانك او مرسومشتا كشاندبه نا قەت نەوەسایە تو تێکیلیا من بۆیە سەردانەرەژی نینە ئەو سەرۆک کۆمارە و ژعالیە دنڤەژی پاپا سەرۆکێ دەولەتەکەیە و نەتەنێ سەرۆکێ دێرەیە ئەس نێزیکی vêm جارێژی نەبوومە ژخوا ji min nepirsinjî ku wê serok komar here wir papa wê demê nexweş bû li nexweşxaneyê bû û diva bû neştergeriyê bike
ڤاتیکانێ ji ofîsa serokra nivîsan dibû ku gerçê bibe bila serdanê li paş bixin an dema mana wî dirêj bikin da ku papa bikare pêşwaziya wî bike. Nexêr min xwe têwer nekir û tu bandoreka min jî li ser serdanê nebû çimkî peywendiya wê bi min re nîne. Rast e gelek caran ji min pirsîne gava kesatiyeka Iraqî ya girîng serdana Vatîkanê kiriye, pirsîne nêrîna te çi ye? Min nêrîna xwe gotiye ka divê ew li ser çi mijaran gotûbêjê bikin. Çimkî ew li Vatîkanê ye û ez li vir im û Iraqî me û rewşê dizanim. Bi giştî ez piştevaniya wan serdanan dikim çimkî ji me hemûyan re girîng in ji Iraqê û ji Mesîhiyan re û tew gava yekî weke balyoz li Vatîkanê destnîşan dikin wekî Ferhan Amirî şêwra min kirin û min jî piştevaniya wî kir. Ez dijî wî derneketim. Loma karê min bi va tiştan neketiye ev tenê hincet in. Ew demê çima papa müdaxele nekir ji bo ku careke din vê mersûnê ji bo te vegerîne? Bêguman hikmet û diplomasiyeka kevnar a papa û Vatîkanê heye û rasterast destwerdana tu karûbarî nakin da ku alostir nekin. Xasma jî ditirsin ku Mesîhiyên ku di nava 20 salên dawî de gelek caran armanc hatin girtin û qurbaniyên mezin dan, hatin revandin, kuştin û cîhilkirin, nêzîkî milyonek Mesîhî ji vî welatî bar kir. Loma dixwazin nîv milyon xristiyanên ku li vir mane biparêzin. Lewra nexwestin meseleyê aloz bikin. Lê paşê du tişt qewimîn. Ya yekem gava serok komar gazî rêveberê karûbarên balyozxaneya Vatîkanê kir û jê pirsîbûn ka helwesta Vatîkanê ser vê mijarê çi ye. Di bersivê de jî gotibû tu zaniyariyeka min derbarê helwesta welatê min de nîne. Ez li bendê me lê li vê sextekariyê binêrem. Qaşo rêveber gotiye ku tu têbîniyeka Vatîkanê li ser kişandina wê biryarnameyê nîne. Vatîkanê jî bersiv da ku ew reftar li hember Kardînal Luis Sacco nelayiq e, wiha bi dilgiranî bersiv dan. Paşê kesekî ku ez naxwazim li vir navî wî eşkere bikim, kesekî naskirî ye. Çû, lê belê çawa çû? Ez nizanim. Kesekî di bin cezayên Amerîkayê de ye. Çawa çû Vatîkan û Romayê? Kê alîkariya wî kir? Çawa karî bû bilêtên civîneka giştî û 10,000 kes tê de amade bûn bistîne. Di hevdîtinê de ez dizanim çimkî ez 4 salan li Vatîkanê jiyame. Xelk rawestiyayîne û papa derbas dibe û destên wî dihejîne. Lê ji xwe nizanî bû ew kes kî ye. Hat û ev yek kir mijara propagandaya medyayê ku qaşo papa pêşwazî lê kiriye û navbedarên Swêsrî silav lê vedane. Heka hûn li filmê binêrin, hûn ê bibînin ku hatiye tarîkirin. Ev tê vê wateyê ku wêneyek li ber deriyên Vatîkanê ku pasevan lê rawestiya nekişandiye. Wêneya xwe avêtiye ser wê dîmenê. Paşê dibêje Xwedê giravî papa bi guhertina Kardînal Sacco razî bûye û hat hin wêne durust kirin. Montaj kirî. Erê montaj kiriye. Wêne sexte ne. Vatîkanê jî bersiva wan da ku papa bêyî ku bizane ew kes kî ye, silav lê kiriye û destên wî hejandiye. Îcar binêre ev ji bo Iraqê çi qasî xirab e. Ji bo nav û dengê Iraqê, dewletên cîhanê û medyaya biyanî gelek tişt li ser vê nivîsandin. Iraq dewletek e ku divê rêzên xwe bigire, divê rê nede kesên wisa nav û dengê wê têk bibin û ji xwe ma çi berşewendiyek divê yekê de heye. Birêz Kardînal, tu serokê Kilîseya Keldanên hemû dinyayê ve Iraqê tu nihal Hewlêrê deberê karûbarê Kenîseya Keldanî ji Bexdayê birêve dibir. Ev der Hewlêr baş e ji bo birêvebirina vî karî, yanî ji Bexdayê baştir tê bikarî bê birêve bibe? Bi rastî ez wekî cûreyekî nerazîbûnê hatime. Weke fişareke li ser serokkomar û serokwezîr jî. Çimkî ew jî beşek ji wê hikûmetê ye. Ez dixwazim fişarê li wan bikim heta ku çareseriyeka guncav jê re bibînin û ez vegerim ofîsa xwe ya li Bexdayê.
پێشنیار کردن کو ئەس بچم ستانبولێ و قاشە دێ هەر تشتیژ من را مسۆگەر بکن لێ من ڕەت کرد. پێشنیار کردن کو ئەس بە پێشوازیە کافەرمی بچم نەجەفێ. من گوت خەم ناکە ئەزێ هەرم نەجەفێ لێ تو خرستیانێک لە نەجەفێ تو نەیە ئەزێ چما هەرمور. دیارە کو حرمەتا منش خەلکێ نەجەفێ و لێڤەگەرێرە هەیە. دەماز هاتم هەولێرێ لەڤر کەنیسە هەیە و مەسیحی لەڤر دژین. لە عینکاوایێ و لە سەرانسەرێ هەرێمێ هەنا لە زاخۆیێ لە ئامێدیێ لە ئاکرێ و لە سلێمانیە. دێر و کەنیسەیەن مە لەڤر هەنا. ئەز هاتم ڤر داکو بکارم بلڤم. لە بەغدایێ بەهەبوو ناوێ کۆمێ وی کەسی ئاتمۆسفەر نەخۆش بوو. هەر هەفتە دچوون و دۆزەک لە دژی من ڤەتکردن. ڕەیان الکەلدانی بەبەست. پێنج ئەندامین وی دە پەرلەمانێدا هەنا چوار. ئەو نونەرتیا هەموو کەلدانیان عێراقێ دەکەن؟ نا پێشی ئەو هەموو نەکەلدانینە لێ هەموو ژوێ کۆماڕەیانن ئانگۆ تابورێن وی کەسینە. بڕاستیژی وان نکاری بوو دەنگێن خرستیانان بدەست بخەن. ژبەرک و بازنەیەکی ڤەکری بوو دەنگ ژڤر و ور بەرهەڤکردن خوارە. بنێرە نونەرەکە vê fraksiyonê ku jina di televizyonê de gotiye ku ez ne bi dengên mesîhiyan serketime lê ez bi dengên Necef û Kerbelayê serketim. Loma ev nûneratiya min nake. Berî her tiştî ez eşkere dibêjim ez ji pêşî ve li vê komê mikur nehatim û ez nerazî me ku komeka xiristiyan a çekdar habe. Ez dijî hemû binpêkirin û destdirêjiyên li ser mafên Iraqîyan im. Çi mesîhî bin û çiyên din, çi sunnî bin aniyên din bin. Ez dijî guhartina demografî li bajarokên deşta Nînewayê, Hemdaniya û Tilkêfê me. Xelkê Tilkêfê heta îro ji ber vê komê hîn venegeriyane ser mal û halên xwe. Weke oldarekî ez ji rênîşanderî û şîretkariyê berpirsim. Dema ez yekî rexnet kim ji bo ku vegere ser rêya rast, ser wijdana xwe û xwerast bike. Hişmendiya min a heyfilaniyê nîne. Di xiristiyaniyê de heyfilanî nîne. Ger lêborînek hebe divê ew lêborîn li ser bingeha tobe, dadmendî û rastiyê be. Lê tenê bi gotina Afallahu amma selef tiştek sergehayî nabe. Papa çawa temaşeyê Iraqê û Herêma Kurdistanê dike? Li vir berevajî vê yekê pêşwaziya ku li min hat kirin pir fermî bû. Ji min re weke vegerandina êtîbarê bû. Bi vê pêşwaziyê ji Bexdayê re gotin binêrin. Ev kesayetiyeka niştimanî û tewcîhaniyê jî. Ez ne tenê patriarkê keldanan im, lê ez di Kenîseya Katolîk de ku milyar û nîv peyrewên wê hene kardînal im. Qet zext li min nekirin. Berevajî vê yekê li Bexdayê wisa belav dikirin ku qaşo Partiya Demokrat a Kurdistanê min dide hefîne da ku ez pirsgirêkê mezintir bikim. Qet tiştekî wisa nebû. Tiştekî wiha nebûye û ev hişmendiya reklam û gotgotê ye. Hişmendiya plangeriyê ye. Ev plangeriya İsraîlê ye, ev plangeriya Îranê ye, ev plangeriya Tirkiyê ye û ev plangeriya Siûdiyê ye. Nexêr plangeriyeka Iraqî ye. Çima em de realîst bin û li xwe mikirneyên ku pirsgirêkek li Iraqê heye û divê em çareser bikin. Kurdan her tim nav di min daye û hêvî kirine ku ez vegerim Bexdayê. Tu xwe naxîne be meseleyên siyasî? Dema ez bibînim ku neheqiyek heye ez xwe tevlî siyasetê dikim. Ango gava bibînim ku mafekî rewa hatiye binpêkirin. Ev ji bo hemû Iraqîyan. Nexasim jî xiristiyanan. Makê dê berevaniyê li mesîhiyan bike. Ez patriarkim, erkê min e ku ez berevaniyê li wan bikim. Berî demekê du jin ji karên xwe hatibûn avêtin. Nehizirî bûn ew çawa bijîn û biçi bijîn. Îcar ev jin di karên xwe de pispor bûn. Ev ne karekî bê armanca. Binpêkirina mafan e. Baş e, ka bi hevre jiyan û ka mozayîka Iraqê û ka welat. Tiştek nemaye. Tev bûye dirûşim.
حکوومەت و سیاستوان تەنێ ئاخافتنێ شیرین دکن ڕیفۆرم ئاواکرێن شەڕێ لە دژی گەندەلیێ و کۆنتڕۆلکردنا چەکان لێبەلێ دراستیەدا ئەم تشتێکی جوان تشتان نابینن. gelek Mesîhî keldanî koçberî derva bûn. Gelekên Iraqê hatine Kurdistanê hatin vê derê bicî bûn. Sebeb çi ye ku Mesîhî koçber dibin? سەدەم ئەوە کو خریستیان بخۆزایە خوا لە ئارامی و ئەولەهیە دگەرن. گاوا ئەولەکاری و ئازادی نەما لە جەهەکی ئارام دگەرن و ئازادی و حرمەت ئاوان بپارێزە و بکارن زارۆکێن خوا خۆدی بکەن. لەڤر ڕاستە vêga ڕەوشا ئەولەکاریە پڕ باشتر بوویە لێ دەهەیامە 20 ساڵین بۆریدا نەمازە لە دەستپێکێدا گاوا توژمارێ دەردکەتی تو نەپشتڕاست بووی کووت و دێڤەگەری یان نا لۆمە گەلک کەسان کۆچی دەرڤەی وەڵێت کرد نێزیکی ملیۆن کەسی. بەشێک جوانجی هاتن کوردستانê ji ber ku ئارام بوو. لێ li vir jî pirsgirêka peydakirina kar û debara jiyanê zehmet bû. Loma rewş bi giştî ne aram bû. Sibaroj negeş bû û xiristiyanan jî baweriya xwe pê winda kirbû. Ger guhertineka radîkal divê hişmendiyê de çêne be, dewlet nebe dewleta qanûnê û dewleta dadmendî wek hevî û hemwelatîbûnê ne xiristiyan û ne jî kesî din li vir namîne. Piştî têkçûna rejîma Saddam Husên gelek milk û malê Mesîhiyan hatin talan kirin. Ew hatine vegerandin ji bo Mesîhiyan? نەخێر دە سەردەما سەدام حسێن دە تشتێکی وسا نەقەومی پشتی wê. ها پاشێ بێگومان gelek mal û milk hatin talankirin. Doh xanimek li cem min bû behsa wî taximî kir. Digot 20 defter ango 200,000 dolar jê wergirtina li hember ku alîkariya wê kirine ku mal û milkên xwe bifroşe. Dest danîne ser mal û milkên xelkê, xaniyên wan dagîr kirine. Nemaza li Tilkêf û Bexdayê. Ne tenê ewin bêguman kesên din jî hene. Komên mafyayê yên serbestin. Jinişka ve tên û dibêjin em ji filan komêne lê dibe ku derewan jî bikin û ne girêdayî tu aliyekî bin. Sedem jî ew e ku xiristiyan di encama vê rewşê de bûne xeleka lawaz. Çimkî ev meyla me li ser şiddetê û çekan tune ye. Em ji çekan hez nakin. Em ji aştî û aramiyê hez dikin. Ger tiştek were serê me jî em diçin dadgehê û berî didin gilîkirinê. Lê îro em biçin ku derê. Bi rastî girêdana me ji bo welêt e. Ji bo dewlet û hikûmetê ye, ne ji bo vî alî wî alî ye. Hejmara keldanan birêz kandînal li dunyayê çi qase li cîhanê? خریستیان ئان بلاز ببێژم عێراقیەن خریستیان چمکی ئەم مەسیحیەن عێراقینە. مەبەستە من کەلدانیên dunyayê بەری هەلوەشینا ڕژیمê نزیکی ملیۆن و نیڤی بوون. tenê li Iraqê? Li Iraq û Kurdistanê. li tevahiya Iraqê, li seranserê Iraqê. Çimkî em ji bîr nekin ku li herêma Kurdistanê di serdema Saddam Husên de hemû hatin cîhilkirin. Em xiristiyan her tim hatine warguhestin. Zilim li me hatiye kirin. Gundên me tew gundên me jî li Bakur hemû hatine warguhêzkirin û çûne bajarên mezin. Wê çaxê hîna herêma Kurdistanê nebû. Hemû hatin Bexda, Musil, Kirkûk û Besrayê. Tenê li Bexdayê berî hilweşîna rejîmê 750,000 keldanî hebûn. Em bi xiristiyanên din re zêdetirî milyon kesî bûn. Di nav 6 an 7 milyon kesan de milyonek hejmareka mezin e. Taxên me hebûn ku bi tevahî xiristiyan bûn wek Dora, Mekanîk, Kerrada û Bexdaya nû. Lê em piştî vê belawela bûn. Niha em hest nakin ku siberojeka me li vir heye yan em hest bikin ku em beşek serekene ji civaka Iraqê. Çimkî zordarî heye. Dûrxistina bi qestî heye. Çi qas keldan li Kurdistanê hene? Hejmara wan çi qas e? Em li ser asta Iraqê ji sedî heştê ne.
li Kurdistanê em zêdetirî sedî not û pêncin. نها Tev keldanîne. Çimkî heka em Kurdistanê werbigirin, Aşûrî û hinek Ermenî jî hene. Ew kê min, li Zaxoyê hene. Ez behsa Mesîhiyên ku niha li Kurdistanê dijîn nakim. Çimkî nasnameyên wan li Mosul û cihên din in. Li vir Suryanî jî hene ku zêdeyî hezar malbatî ye. Katolîk hene ku zêdeyî hezar malbatî ye û Suryaniyên Ortodoks jî hene. Lê nasnameya wan hîne li ser navendê ye. Li ser Mosul, Bexda û Kerkûkê ye û hatine vir ji ber ku ewlekarî û azadî li vir zêdetir e. Lê eger em weke rêje biaxivin, em keldanî li Herêma Kurdistanê ji sedî not û pêncin. قالك Lê hîna jî em di nûneratîkirinê de neweke pêwîst in. از ورم سر مسئله کتن زمان مجی گلک نمایه دماتجی نمایه بریز کاردینال چه پیوندین دیروکی دنابرا کلدان و کردان دهنه پیوندین نژادی عرقی یا ڕاست ez nizanim ew têkilî çawa ye. Lê bi hevrejiyana ku li vir hebû, binêre piraniya gundên me li Kurdistanê ne. Çimkî sed sala dwazdehan de dema Moğolan êrişî Bexdayê kir, hingê Bexda û başûrê Iraqê navendeka girîng a xiristiyanan bûn. Mîrekiyên Menazî re li Necef û Kerbelayê hebûn. Mala hikmetê tev Mesîhî bûn. Koşka xilafetê yên ku li wê derê kar dikirin û rewşenbîr bûn, hemû xiristiyan bûn. Lê dema ku Moğol hatin, Mesîhî reviyan Kurdistanê. Çimkî li vir çiya hebûn û dikarîbûn xwe biparêzin. Bi vî awayî li gundan belav bûn. Li vir bi dehan gundên Mesîhiyan hene, çimkî hest bi aramî û ewlekariyê dikirin. Xelkî ji wê çaxê yan cotkar bûn, an jî ajel û heywan xwe dîtkirin. Xwe li vir girtin û bi vî rengî tevlîhevbûn, çûnûhatin û cîrantî durust bû. Gundên me hene ku xelkên wan Kurd û xiristiyan tevlîhevin û tu pirsgirêkên wisa berbiçav jî di navbera wan de derneketine. Bi vî rengî li vir man heta çaxê ku şoreşê li Kurdistanê dest pê kir û Seddam xiristiyan warguhêz kirin. Em dizanin çawa Kurd jî warguhêzî başûr kirin û gelek ji wan li wir mirin. انفال Enfal û her wekî dinê. Divê rûpelên vê dîrokê bêne girtin û em dest bi nivîsandina dîrokeka nû bikin û dawî li van hemû şer, hevrikî û nakokiyan bînin ku welat û gelê me wêran kirin. Ji dema avabûna Herêma Kurdistanê û federalîzmê, tu pirsgirêkek derneketiye ser rêya me. Xiristiyan di fermangehan de kar dikin û di hikûmetê de jî hene. Ne girîng e keldan bin, Aşûrî bin yan Ermenî bin, ya girîng ew e ku ew hesta wan heye ku mafên wan parastîne. بریز کاردینال تل زاخو مگوت جدایک بویا هوالین تی زاروکتی لزاخونه یانجی المسلینه Ez 6 salî bûm. Gava malbata min koçê Mosulê kir. چما هون چونه مسلی Hinek pirsgirêk derketin holê û kar jî nebû. Birayên min ên mezin, du birayên min ên ji min mezintir hebûn, çûbûn wê derê. Li Mosulê kar dikirin û em jî çûn balwan. Kurdiya min wê çaxê pir baş bû. Ez mîna bilbil bûm. Lê dema ku em hatin Mosulê, xwendina me hemû bi erebî bû. جبیر کرد تا کردی جبیر کرد مشبير كراش بير كر چند گوتنی کردی جی بحث کرد بیجی براستی تی چویا زاخو پشترا بزیاره بسردار Erê dema daxivin ez fêm dikim. bu kurdی بریز کاردینال bu kurdی بیجه تو چویا زاخو يا تشوز اخو کنگی چه سالی او صالة ای سال چوی زاخو اك صال از چم زاخو زاخو مطران بله. مطران وقشاء وديري خوش نه زاخو نه گلک جوان کرد زاخو گلک خوش بوی کیف خوش بوم شكرا گلکی سپاس
و كيف خوش من برل سرت بهيست بو خواند بو قالك هف بيفيني تدي تبون لي روبرو از هف بيفيني كبو هب ترى شي بكم سباس كنت حمو برسفين برسين من بدلكي فكري ورحتون سپاس ji bo te jî û ji bo vê nazikiya te û spas ji bo rodawê ji bo vê mêvandariyê. Bi îzna Xwedê ez ê li Herêma Kurdistanê bimînim û kurdiya min jî dê dîsa baş bibe. هيدي كردية كرمانشي كرمانشي كرمانشي. نصوراني بريس كاردينال هر شش مهان لزاخو بمينة تي باش فيري كردي بي ازي شي مزاخو بچه زاخو خوش زاخو هم طبيعتا وی گلک خوش بی لفرتی فیری سورانی ببیل زاخو تی فیری کرمانجی ببی مجال هبا من تببرای کوباني ايش كوباني ما كوباني يعني العرب زحمتها لا شو لا كوباني زحمتها بعربي نافي وين العرب اللي يك عرب تقدر تنبريس كاردينال حمو كردن لوي دريجي ارمني الجماعه بون اورثودوكس الزانم ارمني هبون امو ارمنان وكو بران بهبرجيان الزانم قالك ارمان gelek Ermenî ji ber zext û fişaran hebûn lêbûn musilman. Dema ez kesekî weke te xwînşêrîn dibînim ez dibêm dibe ku bapîrê wî yê mezin Ermenî bû. قالك سپاس زور سپاس كيف خوش مالت سرچاو خودش ترازي تصابي خودش راضي به كاردينال لويس ساكو سروك كنيسه كلدان حمو دنياي او عراقي ميوان مبو سپاس بو وجي تماشاوان نيجا مالا وافا حتى هف بيفينا كدنو بخاطر